Hello mga maldita, balik na po ta sa tong pag video dire. So magluto tag anagon mo na kinabuhi is probinsya guys. O nakapalit man si Mader og anagon sa musilingan, so ato sa ning lungagon. Og pila ra istorya na luto na jud siya guys. Ato sana siyang pabugnawon guys, ha? Pabugnawon sa nato guys. Oy, bugnaw na siguro rong mais ba nga ang kung gipabugnaw dito guys. Adtuon sa nato guys kay pila ba kung tiyan gutom ko. Guys ha. A few moments later. Lah, kuy, nahurot naman guys. Ko binili og mais. Ta binili, nahurot ng mais noon. Uy, lah. Na mahin nahabilin. Agoy, imo magikaon na nimo. Ha? Imo magikaon, wa mo ko nimo binili. Binili ning mais no imong gihurot og kaon. Ate, mamaak pa jud. Tabay, kwa. Yung nagihurot og mo kaon ko tuon ko binili noon. Ha? Mayo ka na imong gibuhat? Psst. Imuhan lang na. Wa ka na milin og mais ha, may kay imong gibuhat na, gihurot na nimo kaon ng mais na. Takakaon ani.